Ebushafo na ye checha obiara esanso ema ahwefo etiefo adofo Ghana nyina ye mo obiara akwa ba ede eba Attention TV as your most inspirational YouTube channel. It was a someone some bit pim our sabria na Abraham mitna and from Edia Mamian Kasan Mami Equia Enchua. Abraham made trending stories and sema Coco so our Oma in Ghana emu any amount hodos on my bobo nina and abon bedema semi Baba Somo. I'm a Muslim when the air cost our mind in Ghana when it's to know. If you are new to the channel and you have not subscribed to the channel with all humility, I would urge you to tap on the subscription button. After that, hit on the bell notification icon so that anytime we upload a new video, you would get a notification to get on the page to have a view of the videos that we upload on the channel. Bro, for me, be market kanyina and they say the person will subscribe. They say never ya any video for nya betuja pet. Also, ubenya notification about channel so I'm also be home. It was for Abraham means a woman yembo and then some na ya war Eddie Emam. It was for Nina and they say Abraham the day Avraham ben Moshe. Avraham ben Moshe and the bufu. Ana wo tutu bi edi amane Dr. Ogyaba enye asam ketwa na obi be bisa se Avraham ben Moshe kra onene hwan Avraham ben Moshe ya branti bia ono no oda common sense family ano ono ye openia oda common sense family ano enye asam ketwa na abranti ni buefu anasensema okanyina ene se Dr. Ogyaba oye fraud Dr. Ogyaba eye kuhwini Dr. Ogyaba eye confrontation empu Ghana sofo bebre na eye criminals ni nyina ene se wo say Dr. Ogyaba Ababeka say Nyankopon anase Kristo Yesu ebese ni Momo e ama church members eno ananam so mani buefu na obeka say ebei we die eye asofo Ghana asofo is too much ne obi ni mu ene bofo mu ye eno na wo ba beto aso ya na Dr. Ogyaba, he respects your ministry. You are a young gentleman. Na ba ne Avraham ben Moshe na waka. Also you are a young gentleman. Ba ne say na sisi an we drum pempe so ka say Kristo Yesu ebese ni Momo e ama church members when ye no credit biara da na a criminal act. Ye kunu nkotie ensema Avraham ben Moshe wo de tu dwane bi. O kan omosi wudi atem. Na sebi o se wonjimi ya. Se wonya kwase njimi ya. Nyankopon chicheska. Ah Bible ne say onyankopon say obehira wonsa no nyuma obehira wonsa no nyuma se wagimi ate nyansa nyankopon bo wo say ye adwuma na wo ye adwuma den na wabrabo wo tia na wehira wonsa no nyuma eye kokko na wo toto a menua mia ho wate eye pia water ton ko ese de Exp0ses ye omo kwa solidina traffic mu mo bobodam asofo no mo bobodam wate ko traffic mu na kwahwe Exp0ses yama minum ebi subo fruit ebi so crash ya Yesu ebi so agbele kakro Jesus ben he mobile money Ogyaba odo ho about the wrong time share ada tole me ti bi da aba Nyankopon tumi ade nyina ye ba mobile money de Nyankopon nya mawo aba Nyankopon otumi ade nyina ayo na Nyankopon ka so be ye mobile money ama ne ma ye nya akwadwofo no maka kire say ade we de so for de adwini di agro ento ye church member ma wani na ho na wo church member wa so camera ebe ka me Avraham asem Abraham Bible verse kura wuni mo Kristo ni be kra ni say Bible books no ye free book bi nahu onim trick a obi ni mu abeye trick a reverend bofo mu aya etwem afa no Ogyaba starting trick a bishop Bonigas no aye etwem a yati o moto dadaada kronu na egu no afa no Ogyaba starting nice gentleman Ogyaba nice gentleman Odi kuma wood skills odi abegina so de na mbebunu no adwene ne nya adwumenti no bese meka mo nyansasem awiawe me di mi hia ebeka nyansasem sa because mu what say nyan politicians ba no ma be fa bi ko musicians ne ba na musicians no on beka nyansasem na musicians ri jimi mu nsem ye nana no ka say wo soro eboa de oboa ne ho aba na akoda 11 years akora akoda ka say mama me pesika koto game na o ka kire oba na say kodem na kobon pa e kire Yesu be ye mobile money amawa oba ne gura dem obeka say na me mama san na wagimi say
Suya nyansa wate misra why asole ne ko nyai wate say the wesi afa Yesu no me ka say jai kro be frame bonsam enti aso ne nyai ko ben na ne kwase a waso dem o se ma so for ne start asole na afa no mu bi enwuma no mu ye businesses enti wa dwen be yo say me so for de omo kro no o woni business reverend bofo kan say so for bi eniska bi ada ho eye mo members no musika na ye jeje ye na ene de bia ndwuma meboa mo comment reverend bofo anka reverend bofo say eye mo members na ye didi mo ho osofo bi eniska eye mo musika na ye jeje aha o wo bi a friend man of God na wo support no a tie boni bi anim aba na ye kwa bosumfie na ye bo afode a akokọ na ye ka no ene aponche ni wodwan no eye konfo na yere na ewe sofo didi a boni bi anim menua aba tie mi yie na tie mi yie ne se sofo ho kire no na mo boa na boni bi anim ko wa sole ba se sofo ka kire se Jesus ye mo ba man ya wa ya wi wa ya roba wa ya criminal Jesus woni mo ba man ni number aba Momo eye physical and spiritual na me be shrawa o shraw in the spiritual realm na wo bo abrabo kronkron a na wo ye adwumaden a na am manifesting in the flesh wa wo di chim say Jesus ye Momo mi fo me ya me ni bompai na Momo mra so na me nyini bompai sesi a na Momo mra so sesi a starting obua ero be kan Jesus onye PayPal Jesus onye Jupe ti be srawo kwa sole ko tie wo nkyerɛkyerɛ fa boabra bo kronkron Kristonia wo kunu twempena enye Christianity nti jai tena wo kunu aware no mpa be gyaye jai Kristonia wo num wi jai Kristoni nu enhye ube mo wudi atem nyina no wo tafri wi tofe shana funchem na ne bofu wi tofe o me ka say wi tofe shana funchem this guy no babu sha this guy you should no like pastors wi tofe shana funchem obi bofu ne mpana da na so Christianity so se ntwempra ti mo mo ano ya ko pa ne ade a o mo ti o mo twishi hye na mo hwini mu nyina onye Kristo ne oye nkremoni me bo aka kire o ti weza mo ko hele mo ko ye ba Exp0ses pepepe anete ha na me ensem nyina ebesi ede amomia me din se me bra me din ara energy connect makram